ngikutshela ukuthi ngizizwa ngenye indlela wathi wena mangilale esofeni ngizovuka embhedeni wakho awukhumbuli asifikanga embhedeni yakusukela. Basibusiso ubhuti wami bheka uNono uthe evuka ngenye imini esebhedini yakho bekwenzakaleni. Ngiyazi leyo nto. Awuyazi leyo nto. Ngiyazi. Uyangilimaza. Yes. Uyangilimaza. Yeah, kwenzeni? Uyangilimaza mfethu. Ukulimaza mayenzani? Ukulimaza mayenzani? Ngicela ungiyekele uyangilimaza. Ngithi ukulimaza mayenzani? Ngicela ungiyekele uyangilimaza. So this other time he had ijuicy and then uyangi-offerisha yona ngithi no ngiright uyacindezela ukuthi no uphuza inini yabo because sizofunda isikhathi eside yabo into ezinjalo and then ngadecide ukuthi you know what ithi ngiphuze ngiyambuza ngithi ngiphathwa yisisu athi ngimhlala la esofeni ungawari uzoba right yabo ngisigcine ngisesofeni and then now ngisembhedeni and ngiqokile kuyenzakaleni yabo athi yena bengikhathele mina ngalala and then yena wangithatha wazongibeka embhedeni wakhe ayikho into eyenzakalile. Molweni mandisibulisela lapho kuni nonke emakhaya elami igama LAVAWS pronounce lover sinkumkani abanaziyo banibiza ngo Mr Nzokulayita umshanami. Well guys, namhlanje sibhalele ngobosisi labo babini bathi banengxaka abanayo bacela iJozi Bioscope ingenelele izobancedisa. Sanibona bosisi njani? Yebo ngiyaphila. Ngiyaphila nami. Ngubani obhalile kuwosibhalele ne? Onibhale nobabili. Sibhale soyi2. Oh okay. Ngazi ubani sisi igama? Igama lami Nobuhle wakashezi. Nobuhle wakashezi. Uthandeka Ndlovu. Thandeka Ndlovu. Okay guys, why nisibhalele namhlanje la kuJozi Bioscope? Namhlanje sibhalile lana because of unobhuti bathi usibusiso wakadlamini. Thina sama lontuzana sama students are right yabo. So siya kuye because of sifuna ama extra lessons. Okay. So manje usibusiso then like masiya lapha kuye mina umuntu ukuthi masifunda uyabamba like enza izinto like ngathi uyangidlalisa like yabo into ezinjalo. So manje lento le bengangiphathi kahle yabo ukuthi hayibo ngiyelapha kuyofunda yena like isakakhuluma ngezinye izinto nani. So that time ngafila ukuthi I know like ngahamba bese la ngase ngikhuluma nomngani wami. Ngiyamazi sihlala estradini esiwani. Okay, nifunda nonke lapho kuloko. Yes. Okay. So mangikhuluma naye ngithi hayi lo bhuti lo wenza lokhu nalokhu bese umzala wangitshela ukuthi ubhuti yena mabaluntu mazana mabafunda wamnikeza idrink. Yena usisi wathi wamnikeza idrink. Okay, ngicela ukuyiva kuyena mayingabe yenze kuyena le ndaba. No kwenzakalani ngalo mina? So usibusiso sifunda kuye senza ama extra classes ne. So there was this day ngaya kuye, he always have something ama snacks izinto azokofarisha zona and all the time bengisidecline ngithi no ngiright ngidlile endlini. So this other time he had ijuicy and then uyangi-offerisha yona ngithi no ngiright uyacindezela ukuthi no uphuza inini yabo because sizofunda isikhathi eside yabo into ezinjalo and then ngadecide ukuthi you know what ithi ngiphuze ijuice ayibulali umuntu ngayiphuza ijuice then after for about 10 minutes sengizizwe ngathi hayi man angikho right ngiyambuza ngithi ngiphathwa yisisu nekhanda understand ngizwe ngathi ngiyagula athi ngimhlala la esofeni ungawari uzoba right yabo and then after isikhathi mangivuka ngisembhedeni ngiqokile embhedeni yakhe embhedeni wakhe ngizibuza ukuthi ngifike kanjani embhedeni then ngiyambuza ngithi yini bengisigcine ngisesofeni and then now ngisembhedeni and ngiqokile kuyenzakaleni yabo athi yena bengikhathele mina ngalala and then yena wangithatha wazongibeka embhedeni wakhe ayikho into eyenzakalile. So ngathemba lento ayishoyo ngaphuma because umuntu vele engijwayele ukuya kuye ndakazi kwenzeka okubi. So mangifika endlini ngiyazi ukuthi no like angizizwa kahle manje njengomuntu oyintombazana uyazazi ngalokho ukuthi njani umzimba wami ukuthi unjani and then ngasaba ukukhuluma nomama ngathi thi ngiyazi ngivele ngiye kusisi wami ngafika usisi wami ngamchazela udaba then wathi usisi wami mangilala embhedeni then uzocheck ukuthi maybe something then ngakhani ngabona ke ukuthi khona into angenza yona ke usibusiso saye endlini nosisi wami sayomconfront ngacela usisi ukuthi angamtshela umama because angifuni ukuthi kube into enkulu then masifika waphika yonke into athi mina ngaziphosa kuye yena wa decline mina ngumuntu omfunayo vele yabo ngibophi ingani sazama then ngabona ukuthi ngcono ngibhalele isho ngifuna
expose ukuthi abantu bamazi ukuthi umuntu onjani nabanye abantwana bangahambi bayofuna usizo kuye because akasincedi lo muntu lo unento seziwe akusini kuphela benenza amasori kukhaya yeah baningi futhi la estradini sethu maybe si4 abantu esifunda kuye kuyena and ukuthi abanye abekho lana mhlawumbe ukuthi beyikhulumele yonke le sithi vele like makacala like ucala ngokuthi like akubamba bambe athi umuhle into ezinjalo unganaki yabo and ucabanga ukuthi mhlawumbe umuntu omdala lona or umuntu omusha ubhudi nje ukahle and like emphakathini like bamthembile like because like yena vele yena uyafundisa yena yena uyafundisa yes uyafundisa yena ungenwa yilobu sathandini ongakabazi so ingakho decide ukubhalela iJoseph Bioscope ukuthi sim expose na stop lento ayenzayo because like amaphoyisa bathi abukho ubufakazi because like ubufakazi abukho like ukuthi vele like mara yena vele ekhombisa ukuthi njengoba ngitshela umzala naye khana angitshela ukuthi ayitsho mina kunento evelele so ngathi why singam and it's after 72 hours which means angeke sikwazi nokuthola ama evidence ukuthi vele uke walala nawe into efana nale no ukuthi ongakanani nina bonwana uhlala nje la phezulu unestore uyathengisa so ngisho ukuthi ukhona endlini manje yeah isiphazanyana uthengisa snacks yeah I know singaya khona kuyawokheka ngithi akuntoni Mr Jones Mr Blexina let's go my good sis no iyangixaka guys yazi lento lena I wonder why because abantu abathembakele most of the time laba bathembakele emphakathini ukuthi kube yibona abasincedayo banceda nezingane zethu babuye kube yibona futhi ababe besiphoxa emphakathini and angazi ukuthi eish because ibhlungu kakhulu because like angeke ba believe ukuthi hey la mfana lo uthulile na like umuntu right uthulile uyasho ngeke uzukhole nokuthi mhlambe uyi umuntu ongayenza into ebhedayo efana nale umfana uthulile nje most offerisha ama lessons mahala kube ngathi umuntu ofuna ukusibona nathi sithuthuka siba abantu usenza abantu that's why nathi samthemba because lento uyenza mahala ubhadali athi ubhadala nje ngokuthi mhlambe mawubona ngathi ya uncede nawe uyancedakala kusuka kuwena lokho shem ungenela usathana singangena la kuphi khona la uhlala khona la uyena lo ngibona umuntu la sanibona webhuti ngicela nimi ngabacamera sawubona bhuti yebo ngiyaphila soxolo bhuti ngiyaxolisa for ukuthi singene ngapha awuthisha ubusabhizi ngeincwadi bhuti omdala yebo ngiyafunda bhuti yebo ngiyaxolisa man bhuti ukuthi sivele singene kanje namakhamera igama lami uLavas from iJoseph Bioscope ngihamba necrew la ngoba usibona sikanje uhlelo lwethu wena bhuti wami sinceda abantu mangabe baneyinkinga emphakathini yabo so sibhalele ngabo sisibami bengicela nize ngapha guys ngibhalele ngabo sisibami lana ababayithunga uyabaza ngithi ngicela ungena la ngaphakathi kwena sisi wami uyababona ne awuqala ukubabona ngasondela ngapha kumina ungangibaleki ungasabi uyabazi yebo ngiyabazi ubazi kanjani bhuti le ingane bhuti ngiyazifundisa mazibuya esikolweni after school mazifuna usizo kimi no uyasifundisa ngiyangifundisa after school maniphuma yimina ama after classes wenu mangafundisa melu lokungibamba bamba umama bamba azange akubamba sisi imani lingali bhuti wami ngicela ngicela umsise ngapha lomshito bhuti wami wena masukufundisa wena usuku wenzani okay yiko la ngiza khona na bhuti wami ukuthi la ekufundisweni kwakho ufundisa ngeyiphi inhlobo mhlawumbe wena bhuti wami how do you teach your student ubafundisa kanjani no bona mabeza kimi bayasho baningi ngiyazifundisa ingane zesikole ngisi victim yakho yokuqala ujwayela ukuyenza lento le not my victim nabanye futhi bayakhala no esisana umoya guys ngiyanicela ngithathiselanga ukuzomlisa la sifuna nje sicela makabe neqiniso ngathi uyasifundisa awusifundisi wenzani khuluma iqiniso usenzani angenzi lutho mina nenzani okay ngicela ukubuza ufike kanjani empedeni wakho empedeni uyakhumbula leyo mini le angiyazi leyo hayi bhuti wami ukhona imini oke wavuka
mina that time ubufuna ukunginikeza mina ngaze ngathi hayi umama uthe ngibuye endlini ngathola ithuba lokuphuma. Leyo nto angiyazi. Usisa usakhumbuli. Ngikutshela ukuthi ngizizwa ngenye indlela wathi wena mangilale esofeni ngizovuka embedeni wakho awukhumbula asifikanga embedeni yakusukela. Basibusiso Bhutomi pheka yazi ungathanda ukuzenza izinto ezisimple manje zibe so difficult ngoba uyayibona lento soyenza usuyayinweba wena budoda amadoda. Awuyenzanga next. Angiyenzanga next. Bhutomi mdala asidlali mahlaya lana angazi mawusibhekile ubona boPopeye mhlawumbe. Akuna Popeye la angidlali nami uyabona ngihleli phansi ngiyayifundela. Ngiyayifundela. Uyacabanga ukuthi uzobayenza kanjani labantwana kahle? Akuna next engicabangayo. Labantwana bazela kuwena ngoba bafuna usizo bafuna ukuyibona benekusasa elihle wena ufuna ukubulala ikusasa labo ngalento. Sasa baningi ingane zizakimi ngiyazifundisa. Bhutomi unono uthe evuka ngenye imini esebhedini yakho bekwenzakaleni. Ngiyazi leyo nto. Awuyazi leyo nto. Usisi uyakhala ngokuthi umbamba ngenye indlela awuyazi leyo nto. Angiyazi leyo nto bhuti. Bhutomi so ngislima yimi lo muntu okubuzayo mhlambe angikubuza umpela. Mr. Jones, please, can you please go talk to this guy? Maybe you don't want to talk to me ngoba kunama ladies ne. Please talk to him. Try to speak sense on him. Guys angazi ngoba angifuni ukunimisa la ngoba ngisalinde lo muntu lana ngicela nje nibe nincekile lapho. Awuphakamise le ncwadi. Ngiyaxolisa ukuthi ningabe nime ngeenyawo kanje ngoba sisalinde uMr Jones la ukuthi ethi ukukhulumisana naye kancinci my brother. Ngoba guys niyabona into engivisa ubhlungu ukuthi uBhuti ngumuntu onguyena othembekele emphakathini. Bayasho nabo sisi ukuthi uthembakele emphakathini ukuthi uyabafundisa abantwana and wesiphathi akababhatalisi which is a good thing. Umtito nenhliziyo enhle kodwa into engayi-understand ukuthi why usathane sekazongenelela enhlizweni yakhe. Kodwa ke thina ngoba siyiJozi Bioscope asisebenzisani nje nento edibane nosathane thina sihamba noThixo. Sifuna ukukhupha lo busathane lobo bukuyena phakathi sixelele ukuthi why eyenza lo into oyenzayo ebantwaneni. Mhlambe khona idemon obanalo o mhlambe unokufila otherwise too much ngoba so kunento engayi-understand. Unomfazi yena uBhuti lawo Akanamfazi uhlala ayi-1. Uhlele ayi-1 kuwo wonke lo sithabathaba somuzi. Ubabakhe like uyahamba buye like umuntu ohamba ngamakhanta so uhlala ayi-1. So most of the time uhlala ayi-1. Yes. And akasebenza umsebenzi osebenzayo yilama snack Ama snacks then ama extra classes later. Umphakathi umthembile ingakho abanye ama victim bafana nathi so basaba ukukhuluma because basaba ukuthi bazobajaja so kahle simele sithi masisuka la siyobuza nalabo abanye ukuthi mhlambe laba bafundisa because ngisho ukuthi akusiyimi nje kuphela mina ngikhulume ngoba ngibona ukuthi hayibo umngani wami yena wasinda so mangizothula it means uzoqhubeka iyenza lento le because uyabona ukuthi always gets away with it so yeah wrong lento lo no I Mr Jones bazoxoxisana oh my brother sorry no ngicela uphakame kancane ngicela please put him here my good sir. Uyangilimaza. Yes. Ngoba ngamapoison uyangilimaza. Yeah kwenzeni? Uyangilimaza mfethu. Uyakulimaza mayenzani? Ukulimaza mayenzani? Ngicela ungiyekele uyangilimaza. Ngithi ukulimaza mayenzani? Ngicela ungiyekele uyangilimaza. Umyeke ukubambile or ubeke isandla so sindwa na isandla sakhe mhlawumbe. Uyangilimaza. Okay Bhuti asikhuluma. Umyekele nizokhuluma. Bhuti wami angiyazi leyo nto angiyazi. No asifuni kumlimaza. Bhuti wami awuyazi. Imani wo. Bhuti wami ngicela ukhulume nawe angithi ukhuluma nami la. Ngicela okay ukhuluma nami. Oh awukanti usagoloza. Usagoloza Mr Jones please. Ima usagoloza Mr Jones please. I think he didn't understand. Maybe you were speaking English. Yeah, maybe he didn't understand. I didn't understand. How guys yini yona le please can you sit here? Can you please sit here? Sit here. Guys angiunderstand mfethu yini usangathi usagoloza manje andithina sithi mhlawumbe uzobuya sekayehlisa umoya sithi ukuxoxisana kakuhle sivane ngoba asizanga ngeviolence la besithi sombuza ukuthi why eyenza lento yenzayo ebantwaneni abafuna ukuzibona benekusasa elisha nabo yena ebamoshela ikusasa kanje. Hayibo makhosi how many minutes do you need and there's no way kaloku lo mdidi engeke ezosimoshela ixesha kanjena. Nithi laba abanye bahlala kude kungakanani from la?
Nokhona omnye nimaziyo ngoba nithe bakhona estrateni la. Yeah, C4 kule strata abantu aba-rewriter i-matric. Yeah. Okay, no akuna stress. Masuka lana if bekhona so tukubahlola nabo yabo. Kodwa ngoba bengasibhalelanga mhlambe bona ngeke bevuma ukuvela emakhamereni. Kodwa so hamba so. Easy ukuthi bakhulume mara nginethemba lokuthi bazothi mase bayibonile then umuntu akwazi ukukhuluma. Yeah. bazokwazi ukuthi sim-expose ukuthi yena kuwumuntu onjani. Yeah. Okay. Yenza yikho right because ngizofika la ngithi yo ngoba uyaziwa njengomuntu ukuthi yes yena uyafundisa. Oh, it's coming. Hey, please. Oh, P. Where is he? Hi, no, lo mchita. Sorry no ngixolisa ukuphakamisa. Ngicela uphakame kancinci ezokwazi ukuhlala la. Mfethu. Futhi umdala. Yazi wemfethu mina ngiyamthanda umuntu othanda ukuthi sibonisaneni kahle njengendoda yamadoda yabo. Manje lento yenza ngithanda webhuti. Yini? Futhi ngiyaxolisa ngiyaxolisa. Yini? Why? Ngiyaxolisa. Okay, why yini? Yeah. Sikuthemba sikuthatha njengobhuti wethu omdala umuntu osinceda singakhiphi nemali kanti uyazi ukuthi uzenza mahala lezi zinto khona into ofuna ukuyizuza. Uyayibona uthini ngegama lamadoda wesibali? Ngiyaxolisa bhuti ngiyaxolisa. Wemfowethu okay yini mhlambe yini imizwa yakho seyisuka ijampele ngala akekho awukwazi ukushela. Mangabe kumele ngihlawule ngenza anything. Ungenza anything. Ungayethi anything ukuthi uyohambe ubaba wakho bathi akekho usebenzela Orkanti. Sizomfonela wena bhuti Mr. Jones please take him back there. Give him a jersey. I think he's gonna use those clothes for a very long time. Please give him some clothes and then take his father's numbers, call his father, tell him we're taking him today. Please. Yini yona le? How? Guys bengicela nizohlala la yazi into esoyenza njengamanje ne ngizomthatha sohamba naye umfowethu siye le police station siyovula icase nifike nisho ngoba sine evidence yonke la ecamereni nizofika nisho konke lokho sivula istatement ungabe ngathi manje siyamframe into efana naleyo ngoba naye uyivumile into besifuna nje ukuthi evuma ngithi because mela jeze kulezi zinto azenzayo enemela stop ngoba masingamstop uzoqhubeka iyenze lento le kwabanye abantu nakwabanye abantu. Siyabonga ukuthi nikwazile ukumenza ukuthi alikhiphe iqiniso because ngeza nosisi wami waliphika wangiphika athi mina ngisiphosa kuye. Bengeke basikhole abantu la emphakathini waziwa njengomfana othanda ukusiza othanda like ukuthi yabo makunento ekhona umfana right manje saba ukuthi yo ingakho size la socela usizo. Guys, okay, nizoba nani njengamanje ngicela nje ukuthi ngivale show. Sihamba la naye lo. Ngicela Flexina please help Mr. Jones de engabaleki la mchita ngimthembi. Yazi abantu abanobuqhuqukana. Nale stock sakhe nithi kusiqoqa bafethu nisiqoqe nisifake lapha endlini sisale safe. Mhlawumbe uzosebenzisa after iminyakanyana makabuye. Okay guys niyabona nani sifikile njengamanje so ngisacela Mr. Jones no Mr. Flexina ukuthi beye lapha emuva beyocela ubhuti bemqoqise befonele no timer lakhe ngoba sifuna ukuhlonipha umuzi siushiye unjalo ungenamuzi into efana kungenamuntu ogadile ngabe unenkinga nawe wena mbukeli lapha emakhaya ungalibali ukuthi sibhalele no Jozi Bioscope tosiwo tosere ungalibali nokuthi sifollow ishe inkundleni zothi zokuxhumana we are Jozi Bioscope ku TikTok si Jozi Bioscope nalapho ku YouTube yonke indawo ungalibali ukusubscribe guys ni share nama videos wethu ezokwazi kufinyelela kwabanye abantu abadinga uncedo la ku Jozi Bioscope. I'll see you guys on the next episode. Thohlo niyalunga gents. Oh, are you winning?